Tibet में पिन आरवे के जंग पेन लोंगले कंगले में जोक ट्रेन अतोवर कपसा इंडिया में लारपोनंजी पालोंग सुप्रीम कोर्ट क्रोक्रे दे Dogmoka Higher Secondary Girl Hostel Quarantine of Halongta, Bangpigelo to Mapan, Bipon Panglo. Cardon Pinada Babirta Longpen, Nilisami, Julie BP, Nonarjik Tha Birtang Tonpen. The Mahasau District, Mupa Pen Kalachan Railway Station adak RV ke Janglen Pen, Long Lake Anglem Parpigajo, train Kachelenga Tovar Lapen, Munit Kachelenga Tovar Setami, Pasang Koklo. Northeast Frontier Railway atum Lamding pen di Mahasau District ahempi Haflong kachelenga train kedoan kedamtang wasik ni phai hini erni pen di Mahasau District along RV kejang kachime me pin pen Longle kanglem parpi gajok malomso aphan train kachelenga towar pasang nang koklo train atowar malomso aphan kapasang nang kok pen ajok Lamding pen Agartala kacheleng home cap a train sang nang ruilo Agartala pen kewangbom Delhi kedamji special train setami pachirui thunang koklo Chimit में पिन आरवे के थे पेन लोंगले कांगले में जो निदर फारो हिनी ट्रेन का चलेंगा तोवर हिनो दागलो लासी बांगसो तोवर कासेलाम पेनांग अनापोर एनजी पुसी रेलवे आरपू के दुआ तुम पेन पाचिनी पोन बोन सितामी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आतुम दिमा हसाव आरार फान प्रापजिन पेन ट्रेन का चलेंगा वर्षा की पिपोन लोंगजिया फान पूरा रोन का चदानसन थक थक दोडे संगसे अलोंग अलोंग काहिनो आदिम अन सेलाम पोन बोमलो Halapu engineer atum setame kaheno adi malong mandu chikin dunsi dode sang sepen kelangchari asai padodun bomlo laso teng langdam pulote dima hasau ahempi haflong arong sopianat train ka cheleng long jia phan hithi ruiso sedet tahai haflong pen Suraj Barman karbeng long lai India alar Bharat kalite Hindustan pusi amen irponang jipu Delhi along kido inut abangphu kachuning rialam the Supreme Court kroidun de det Delhi arong supia along kido inut abangphu Constitution paragraph 1 amendment ateng pen India aderaphan Bharat kalite Hindustan adet pusi amen irponang jipu Supreme Court along kachuning ri padodamlo Halabangso abangphu kachuning rialam the Supreme Court hin penta alam deng ponsi vosik ne phai ke thomarni hearing ka padopona hut Supreme Court Chief Justice S.A. Dubdei kaninja tengke Constitution along India phan Bharat pusi pupontang lasi Supreme Court ahin penke laso puthak klempon on elu pusi pangdak pon setame halapu High Court pen India amen larponangji pukachuning ri abangphu aphan sarkar athengno kapachuning ridam ji aphan pin khat ponlo News report Sarjib Kathar Karbeng Long Live Tang tenor malam so di hina mophan biar tang topanik sinan MS Punctual Stationery Just step in once and feel the difference MS Punctual Stationery at Rongkhelan, Dipu Manjar Road, near Don Bosco Higher Secondary School, Dipu, Karbi Anglong. Where you'll get all things available like groceries, beverages, and personal care items. Here you will also get necessary household items like electrical items, gift items, mixer grinder, table fan, ceiling fan, rice cooker, and many more. Shop to the fullest and get 5% discount on stationery items and 10% discount on household items. Protect your pigs from African swine fever. African swine fever is a viral disease of both domestic and wild pigs which spreads quickly and kills most of the infected pigs. Humans are not affected by African swine fever. Sign and symptom: high fever, loss of appetite, depression, weakness, red, blotchy skin or skin lesions, vomiting, diarrhea, coughing or difficulty breathing, abortion, and sudden death. Prevention:
No treatment and vaccine for African swine fever. Stop entry of visitors. Don't visit infected areas. Keep the pigs in enclosure. Separate the sick animals. Do not leave food in areas accessible to wild pigs. Dead animals should be buried scientifically. Use bleaching powder about 10 to 15 gram or liter for regular cleaning. Use potash for food bath and 0.01% solution, 1 gram or 10 liter for spray inside sty. Keep in constant touch with nearest veterinary doctor. For more information, contact District Animal Husbandry and Veterinary Office, Karbi Anglong Depot at 8790-536892 or 700-280-3658. Dihina mo piputot birotar jo thuiglona Karbi Anglong pen angtan kedo damatum methang along rikache bangthu bang phlike batuma phan Dokmoka Higher Secondary Girl Hostel quarantine abohalong biponlo COVID-19 lockdown bena job angtan kedo kachongda dama bang phua bang phiatum methang along rialong kache bang atuma phan sarkar pen dengdonsi exam quarantine abohalong biponlo Lason Taksi, Kedamtang Wosik ni Paike Thomar ni Setami, Arnikang Sam Apor Malom, Dokmoka Higher Secondary Girls Hostel Alongka, Kibipon Quarantine Abohalong, Kechengsi Apartment Bang Plikep Atumaphan Bipon. Jaga naam tu na janu ami, chiniu na pao. Hai, aro ahibo asile niki sir? Eta bortoman tu tat nai. Hai. Hoyto ahibo. Mana aha kotha ase. Hai. আচ্ছা ঠিক আছে লামডিঙৰ পৰা আনিছে তাতে কোৱাৰেণ্টাইন থোৱা হৈছে লাগে নে তাতে ষ্টেচনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে যি কৰিব লাগে কৰে তাৰপিছত আমাক হিচাপ কৰি উলিয়াই দিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে ভিতৰত নোসোমাও হয় কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোন জেগা মানুহ গাড়ী আহিছে মাতিব আমি কম যে আমি আমুক জেগা পৰা আহিছোঁ তেতিয়া আপোনাৰ মানুহ ইমানজন আছে লৈ যাওক তেনেকৈ দি দিয়ে থানাত নমাই থৈ আহিলোঁ বাচ্চা আছিলে কাৰণে তাৰপৰা আমি ষ্টেটে কৈছে থানা আই6 সঞ্জীৱিত আহিলোঁ তেওঁলোকে ঘৰত ৰাখিব সিহঁতক আৰু বাকী অসম চৰকাৰে যিমান কৰিছে মই ফাৰ্ষ্ট দেখিছোঁ যে ইমান সহায় কৰিছে মানুহৰ কাৰণে যিমানে দিছে না যে বহুত মই যে ভাবোঁ যে সবচে বেছি ভালে কামটো এতিয়াই হৈছে মানে Alang litumaphan NRCM klembang phu dhoni terang pen topon teronatum dengdunsi kedo ke thagadim jadunlo Dokmoka pen semsingingti Karbi Anglong live Rihing ame benajo apran kedam jui bimol sonaraphan APDCL atum akira pivek nangji pusi rong araratum sodak pen kehang padopon Hamren arong sopi ward number isi Hamren habe rongkimi Nepali arong along amekar Karlitang Bhim Bahadur sonara sopo Bimol sonaraphan niphai ke thomani Hamren Assam Power Distribution Company Limited Control Room pen kahelo mitar pharohini sociechot Airtel Tower akengri pen damchot 11 kV town feeder anujok kikrebrang pen tomon ke ja phirajok anujok along rihing ami dunjuisi arwi ke jangbom porphai ke thomra minute tikebra pho malom pankaj sonar Gaurav Chetri lapen Bimol sonaratum chainom kiwi damangbong Bimol sonar bang kopai kilang noajok rihing ami ingsi boblo Bangso puthak cherok tok adungarai ke do araratum kaningja tengke niphai ke thomarni Bimol sonar apran ke damnang juilake Hamren along ke do Assam State Electricity Board arpu ke do atu asai ka jeklem pamika ke det apotlo মেইন ৰাস্তা তেওঁলোকে কেতিয়াও চেক নকৰে আজিও আপোনালোকে স্পটত গৈ চাই আহিছে তাতে যিটো কাৰেণ্টৰ পোষ্ট আছে সেই জায়গাত কিমানখিনি জংঘল হৈ আছে সেই বস্তুটো অকমান তেওঁলোকে যদি এতিয়াৰ পৰা নাচায় অকল এইটো জায়গাত বুলি নকওঁ মই আৰু বিভিন্ন জায়গা এনেকুৱা আছে আমি দেখিবলৈ পাওঁ বিশেষকৈ এনেকুৱা জায়গাত মেলাত এক্সিডেণ্ট হয় জংঘলত মানুহবিলাক গৰু নিব যাব আৰু এইটোতো চাক জংঘল বুলিও ক'ব নোৱাৰি যে মেইন ৰোড এইটো ৰোডেদি এই যে টাৱাৰটো আছে এই টাৱাৰত ডেইলি তেওঁলোকে তেল ভৰাব যায় হয়তো তেওঁ নিশ্চয় এইখিনিতে আছে চাগে তেওঁ খন্তেক সময় আগতে তাৰ পৰা পাৰ হৈ আহিছিলে বোলে গতিকে আপোনালোকে নিজে স্পটত চাই আহিছে আপোনালোকে এইটো অলপমান চাওক এচিবিৰো অলপমান গাফিলতি আছে বুলি মই 100% ক'ব বিচাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে অকণমান আগতে যদি চেক কৰাহেঁতেন আজি হয়তো এই লাচি আলাংলিতুম কেচক চিকুবিৰ ভেক্সি APDCL ahin pen apran kedam jui Bimol sonar ahema soratuma phan prabjin pen akera piponangji pusi sodak pen ke hang padu ক্ষতিপূৰণ তাৰ আমি অতিকৈ আৱশ্যক গতিকে ক্ষতিপূৰণটো আমি বিচাৰোঁ চৰকাৰৰ পৰা এই ক্ষতিপূৰণটো
চাই চিন্তি গোটেই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰাৰ পিছত কোন দায়ী হয় দায়ীয়ে শাস্তি পাব লাগিব আৰু তেওঁ ক্ষতিপূৰণ পাব লাগিব সেইটোৱে দাবী কৰোঁ Bangso ke Pholok Phuthak ke AAC EM Rup Singh Teron Ward Number EC Commissioner Basa Teron Ward Number Hini Lokendra Hanse Lapen Hamran Police Station OC Dipenda Satum Penchenglo Arong Aratum Cheto Dunsi ke Pholok Adin Pen Hamran Police Station along an Thondukno Hamran Police Station OC Dasahin Pen Herangke Yang Nokaning Jatengke Kadu Kawe Alam The Tarlip Derapisi Dipuan Postmortem Afan Ponpopusi Pachini Hamren Pen Daniel Inghi Karbing Long Live Pini ada babir ta ke lapon sigang tonik lo domi thagme ani kimi